Siya ka ng toilet mo. Hindi ko lain. Makan ni kecil semangat ni kan ni. Ini kenawan betul dia saya. Ini pengenah menonton di sekutang. Betul dia jurnal saya drain ni oleh urinal. Betul. Dia ada sukit dia. Oh, kamu benda tu salah. Apa boleh? Kalau baru kita kan ini the level of the drain kalau higher ya kan toilet kan. Kata ganda nagaling sim dari ba ay permission man sa toilet ibon na kendon na. Ikong ay bandap linling do nong laj em bapet ya kajing khut jing suba jong ka HADC ringkat kajing senran lang UMDC jong ka jayaw mau prem uba Denzel Chen mat kum juru kajing adan lang ki officer ko council hakas ngi baar kata ka hendir trek mentau benai kilalet jurep ya ka yodo banlet pet halor kajing khut jing suba jong ka yow hakan di kajing let ki nong mi khamat ki HADC kilalap ya ki papun ki dukan ki bajapo lani ki bom khut bom suba nang ta ki jakalit paru ki bombiang pat buon kim dan wat tang kajing khang ru lalap ru bagi dan ki pan khana ki bom dan septic tank ikong ai bandap len ila yo ru banyak keren pat ki nong yo bantep ye ki jing e bagi nong yo ki kandu Jadi selalu itu buat. Nama pakai kuat ada pun nama telefon kita kecil macam tu. Kalau ke air ke kebun kita mesti kalau apa itu mesti. Itu lah luar. Ini bentuk mesin mah ini. Ini kami besar. Yang kawan kan ke instruction ni, hak ni bentuk kita puas kita. Nama kandang haka kandang kecil macam tu kacang ni tu, lalu ni ada, dengan pengidai kecil kiat ni ada, jadi ni ada, kamu kecil, lalu lapan teri kamu sulam, lapan em kamu sulam, jadi jadi kecil em bercerong dia nak pergi ke sana. Nong kamtam gitu, nong sungguh kan, nong macam ni. Mau nama pisang mau pisang ni. Dia mau makan, kita mainan pada hiang mu. Air nanti kadi benih ke bekut. Ini pun cukup. Minum lah banyak kecil-kecil kia. Mau, jadi benum kan. Dia banyak ini lum. Nama benda apa buat kasih ke buat pihak wan yang macam ni. Ya, betul. Makanya kadi cium cukup. Kau kemana pergi? Dia dah pi kat pihak dia kata ke jerang. Dia bilang lah ban long kecil ketui gikun deh. Dia mau hak semar kan. Ni wan pet ni nam tajuk kan. Mengikut apa kadi kan long beruspa. Mau mengingin long di bebet bebiang. Kita mau kedai limbaga jumpa jingkiak wang yo. Jumpa jingkiak kawan nak kecil tu kan. Hak semar sekian mau kecil tu. Randa. Mau kita.
Kalau dia, itu dah lah.